tun trum thil thleng zet chu avan rap thlakin avalung chat thlak te reng em ti mai lo chu soibel tur avan wang te reng em kho chak shi puin khovel pum atwam lai mi pui thla phan le mangan em em mutmu po twa thalai theilawa kan om lai hian karkalta juni som pakhat zan thil thleng phei kha chuan zoram pum avasoi ngin pulal biak zwala ta chung ko tan phei chuan awa hanwan doi thak thwa ni kher em juni som pakhat zandar kwale mini som ni vela chuan thuam pui venga pulal biak zwala ta chung kwa chuan van doi na rap thak tak mumanga tak ngial po kan laman ngai reng reng lo chu tokin an kom chaka lei min chuan nolin he thi na hian no pang pali lal thamwani kumsom paruk lal chan pui kumsom paruk Joseph lerin thua kumnga mi le Daniel lal ngei saka kumthum mi te chu he in chima hian nunna an chan lat maya heng no pang du le leinat om Joseph le Daniel te fam chandan phei he chuan hinlung chung ril avadek chiang kher em anu ka ngeng phak ranga in chimin adel be Daniel la thabar chap thom chu anu le pa te hian sherem ma se antan chan ngei na om si lo anu apa min chan pui ro analu tuk tia thlaphang taka aurol chwa ve chu zoizo hin atham rala mishenga achang zo talo in khatano pangpali ngot han chan mai chu nu le pa te tan chuan avana don chiang kher em ole kan thupuya hanlu chhota ngalila he anin lo lai leiminin anol hanti to phe chuan khwarel chiat na ang rew maya kaipon ka shatir khan khwarel chiat na natural disaster anga mai kalonga ya nima sela news report sang sanga landan khachuan he chiat na hi khwarel chiat na mai nilavin ankom chaka mi house pa concrete building rel ut te fim khur lo wang midang ngai to lek lawa andu na mun leivung an pe vengot wanga an ran tuang tatlat mai ni kha report sang sangin an tar landanin pulal biak zwala te kom chaka building lian tak mai rel ut tu te hian tang pang le nip mel ta kha chuan an kom thlang te tan hlo takin leivung an pe char chara pulal biak zwala te in ne na in nei em min lungan rem hi amei boka chu an lungrem la chu pulal biak a soi angin pan tak le sang tak ala ni zuya pulal biak zwala te hian hetiang ma an ta na hlo khopa leivung an ron pe ta chu ru asur char bok nen aron min khak mai lavin chu in satu ber mystery bula chuan an soi china nima sela chu mystery chuan poisa a mu theina turani phot chuan engte huwa alo ngai sak zui du lo ni om takani a om zia taka chuan pulal biak zwala le anin lwa nei tu te ngei po hian din hun lo thon om taka an ding ti anin hai ho lo te na ni chu nima sela pulal biak zwala te chung kwa hi inson chhuak turin putna thoka ezong ve mai nia kho chakshi puin min tua mek lai alo ni le zel siwangin poisa seng indang lwa tur zon chu soilo an choi tur tak kyal po hi antan chuan a har sa sia lockdown lai alo ni le zel bok net mundang in son chu du ve hle ma se antan chuan wana rang ani hlau thung si ni he an kom chaka he lei wung nei tu le he concrete samek tu ni bok mi hausa te hian a mun ma chu thu shan ni se leivung an pe na tur momal takle rin om taka siam lok ve mai tur hi nia an ngai sam lota no pangpali ngotin nunna an chan phata ni inalang sia midang nunna veng thong haulawa an du na mun leivung an pai top ngam dan ringo ta chang po hian ngai to nan ti thuin an huang tau sia alang chiang ria chu an huang tau ra chu kola ni chuak chiar na thok ve thin mi in lo kho sa ve ro pulal biak zwala te chung kwa ten rap thak zo khopin an tua ta sia anin noi kho sa te po in an hak lai bak bungra pakhat ma an chu man lo bokani hetianga an kom chaka lei wungin achil tak chung kwa ten an fa te an chan mek lai hian a chaka concrete building rel ut tu helei wung nei tu te ro hi chu he chiat na thlen lai po hian an chung kwa in hlim takin an muder der lawang ti tunge soi thai mir theile hausa te inkar abazau so te ring em tangpo ni se aizol mei baka Mizoram district lian ve tak taka chuan khopui zok pana rem lava in bengbel kan ni ve hloma wangin eng anga mi hausa le nei nung po ni la ma ni ringot in ngei to lava
chen omte chiat na thlen thei zongin kan kho sai em ti hi ngai to tel kan ngai tak zet zeta mi hausani ta ka wanga chapau taka kho sa mani ai re thei zok en hiam tlata an thu soi bengkhon du mi alo te hi zu khan om tlat thina mole chen khatte phei chuan mir thei ni an sha chu patling le patling po ni se trong kam vin tak takin zu khan vin top top ngama an so e tur voi khatal po an tum sak to ni jeng si lo mak tak mai hin nya o eng po ni se tun tum chiat na thlenga hian leilung chiat na natural disaster ni lavin ngai sam le film khur tok lo wang liao lawa thling ani mel zo ka wangin DMNR minister ulal cham liana chuan deputy commissioner aizol chu chui chang turin a sha tir ngalani helai wung pe tu te thil ti dan hi an chui chana danang taka kalpui ni chuan an chunga ritve fu angle heti lai hian maktak main puram te po social na wang thin mai la tun tum zet chu aron che hit ve phian mai kabial chung pam pui venga chat tok te laina ta ngai sak tu zoram hun sang sanga changin kan om rang hi lomom katilia kaipo chat to na hmuna hian kalin nuna chan te chung kwa hi katlo ngala anlu sun na hi ka tor pui tak zat zetani in chima cheng chung kwa te ral na le chan pui na hi tiang khian ka pe ngala pakhat na chuan pulal biak zwala te chung kwa cheng noi khat pilal remoi te chung kwa cheng noi khat pulal khan rai te chung kwa cheng singa awain cheng noi ni singa ka pe chhuaka ya to na thlen tirata chuam pui khotlang shwai tu tele mi pui te baka veng chen oma changa mi tom ngai ten boy pui ngalin rong zon na an thok ngala tin chat to na hmuna hian zonet officer QRT Central Wime Disaster Response Team SDRF tele police te omin thu hauna thatak den tluang takin achul angin na kan thoka anin pek na zong song awangin lom thu ka soibukani chat to lusun chung kwa te pathianin ompui mol ro se tin Instagram lama aron post ve ma umaine engpo ni se he chat na twar tu no pang pali te hian ro rel na dik an mu the nan le mir the te ra be kan ni to lo na turin dan ang takin ati swal tu hi shem ngei ni te se